Evo nas na raskrsnici Save Maškovića i Vojvode Stepe. Ovdje bi ujutro trebalo da se pusti saobraćaj, ali vidjet ćemo. Ovo je ulica Save Maškovića. Idemo prema Banjici, idemo prema kružnom toku, da vidimo da li je on završen. Evo ga Lidl levo. I vidimo da je ova okretnica za autobuse koji idu prema Avali završena. Znači odavde kreću oni autobusi 401, valjda 2 i tako dalje. A ovdje kod Lidla su sada ove stanice 49, 50, 400. I ovdje imaju 3 trake, znači da autobusi lepo stanu i da ne smetaju. Znači idemo prema kružnom toku, ovdje raskrsnica Bulevara Oslobođenja, Crnotravske i Save Maškovića. Ovo je pogled prema Vojvode Stepe. Ovdje bi ujutro trebalo da se pusti saobraćaj. Evo ovdje treba da se stavi drugi sloj asfalta.
Moram da pređem sa druge strane, ovdje su radovi. Ovo je prilaz Savale. I evo ovdje se ulazi u kružni tok. Ovo desno je Save Maškovića. Ulazak u Save Maškovića. A ovo ovdje je trenutno zatvoreno za saobraćaj. Ovo ovdje je Crnotravski. Znači ono tamo se ide za VMA. Ovo je bulevar Oslobođenja koji vodi dole do autokomande. A ovdje se ulazi na kružni tok. Desno se skreće za VMA, Miljakovac, Rakovicu. Završava se asfalt tu.